Êvar baş temaşevanên hêja û xêratin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja îro jî dîsa em ê bi şîrovekarê me yê hêja kek Elî Fikrî Şix re bûyerên sporê yên Kurda û yên cîhanê analîz bikin û kamêzekin vê heftê çawa derbas biye. Kek Elî Fikrî Şix, çawa yî? Her bir şeye geçemedi. Çavaydı başı. Dem baş. Sağ ol, Evet sağ ol. başlara. Zanın barete girane. Erê kek Elî Fikrî Şix tu zanî havîn tê em ber bi dawiya lîgan tên ji Swêd neha li Swêdî nû dest pê kiriye. Ew ê havînê bilîzin heya serê salê. Bi rastî li gelek welatan şampiyon jî êdî diyar bûn. Li Tirkiye jî diyar bûn. Beşiktaş şampiyon bû li Tirkiye. Li Ingilistanê Manchester City, li İtalya Inter, li Almanya Münih, heyecan li İspanya û Fransayê heye. Ew wê heya deqa da jî ancak diyar bibe. Di vê naberê de Dal Kurd maça xwe yê şeşem derket û qet wenda nekiribû. Di vê maçê de têk çû ez dixwazim hinek tu firayî li ser vê maçê biseknî çima Dal Kurd wenda kir. Wekî din wan spor bi rastî mafê play-offê bi dest xistibû. Di maça xwe yê ewil de li hember Sakaryayê têk çû her du maça jî û ji play-offê derket. Wê sala bê di Liga Sêyem de tê bikoşe. Em ê wekî din ji bilî Lîgên Ewropa em ê hinek biçek behsa rahênereke pir serkeftî Pep Guardiola jî bikin, biçek analîzên wî bikin. Ez dixwazim tu biçek behsa felsefa futbola Pep Guardiola jî bikî. Îsal dîsa Manchester City şampiyon kir. Baş e berî ku em dest pê bikin, çawa çû heftiya çûyî tu biçek behs bike? Yani ya heyli gireyim ko neci got berya weşade yani baba akıllı. Tego de Diroka Liverpool'de kalevane ki haya do haya vola Alisson kesi kaleva o nabe. Brasti ki Di Liga Premier de. na de Diroka Liverpool'de Liga Premier'de Ha, di Diroka Liverpool'da. Di Liga Premier de bawarım ev ê pênca ye. Lê piraniya wan ya penaltıya ya serbest yani free kick'e lê ew bi serê xwe avet balkêş bû rastî ew. Yani Diroknaz dibe Diroka Liverpool ev sedû pêncî û neh sale di nava vî sedû pêncî û neh salî de ti qelevanên Liverpoolê gol navedine rakibê loma vî gola xwe Alisson ev jî bû lehengê Dirokê. İja balkêş e em bêjin mesela ji bo Liverpool bimîne ji bo Liga Şampiyonan ya Ewropayê dibe muheqqeq gere maçê qezanj bikirana û gol jî di deqa not û çar û pêncî saniyê yani 10 saniye ma bû maç biqede ji kornerê hat û Alisson serê xwe lê xiste û gol afet. Yani balkêş bû bi rastî niha li Ingîlistan herkes behsa wî dike. Rast ev dîmen têbîra min ew Klopp çavê wan hevket ewa hûn dibînin hemû wî pîroz dikin. Li hev nertin û got ez herim Klopp bi serê xwe wî nîşoger kir got here û çû wir û ew wela bi serê avet ez bin piştî vê maçê Klopp'ye wî serî maçî kiriye têkî got ku tekeve ew kê ev turnuva şampiyona wê bi saya serî Alisson be Klopp niha Yani hem Liverpool kişan derxist Liga Şampiyonan hem ket Diroka Liverpool'ê û hem jî ket Diroka Liga Premier bi rastî. Em î pîroz dikin. Erê. Baş e wê çavê em ji ew kê dest pê bikin ji Dal Kurdê bi rastî Dal Kurd
ما قلت شش ماتشين خويا أوكبكن 6 ماتشا لیست دوان 6 ماتشا da پر انجامن سرکفتی بو بدست خستن 4 سرکفتن و 2 برانبری بو لی د ماتشا خویا دروجبری ده لهمبر آسورین باجار استokholm یس محلا سودرتلیه دورا دوتیا ده 3 گل خوارن و تک چون ما ماتشی تماشا کرد ام هر چخواست نلگل بونجی آیا مجهب هبو ما ماتشی تماشا کرد تچاوا دیت یعنی چما پشتی وان 6 ماتشا دال کرد دوی ماتشا خود تک چو که ماسیاوی چی بو yani Yani dedi ya bu tamam dedi ne tahal şaş haftı bu. Yani ve cari tek bir çuna ve haftaya tuvar merf karab ke beşe. Elbet yani lega emi sevin maçı prestiji hurkuli u ciddiyet Az gotnatat brom le ama timakü lamber bir derket yad reza heri davi de bu. Yani de vega de futbolda mervnik alet beşe bu kes teknaçı İrol ki jan time ser roy dünyayı hebin heri serkeftici isal tek çüne yani futbolçtaki bu haye دركه به تتعلقي تتربلي وتتكبي هي يعني تيمك كوتيك نتشويه هي نحات يا بيتي يعني لما تيك تشونجي وقت تيك برني الفوتبول ده تشتكي فضائيه تشتكي راستقينه تشتكي مشهوره اف تشتكي لي بلاكو وها بوجي ازبم ده خيرك شي هي درس درس این دست این دست لیگه يعني مرف زانينا بجربان بني وآفرينا كما ام تربلين كبو اموا كتبه ما شكست واموها كوميشن كو بجديتك مظن السيرفي بسكن ازبم واف تكتوين جبو دال كردي ببا نا ام ديمان الماتشي تماشات كان بله وكيكون جو طعمها دلمي خوش يا شيرين يا شير وشكر شش حفتيا دومان حفتيا رجع ماتش حفتابو نيا ششابو يا حفتابو يا حفتابو والحاصل داو كرت جرا خوي كرت بوينه وكا اوكي لداخست باشه چه بود yani کاری بچک analiz بکی futbolist لکو شارژ کرن چه کرن از analize خود ده چما دورا دویم 3 گل هات yani خوارنه از analize خود ده دو حالاته بجي بكم حالا پیشی پسیکولوژی از دم پسیکولوژیا دال کرده پشتی شش سرکفتی psikolojik kurretiye bu. Yani her tevgirtina futbolista kış. Yani vakit bu edi camir, embun, tamamın edi azim yani sarmada kestine. Dinava maçı da futbolistin dal kurdu isteri hayabni يعني جوار بقول انا افين دسبيك عجله لكن يعني هنا فرمايه يعني azbim eve ve azbimci motivasyona şaşe yani kesek olan motive kirbeji motivasyona şaş kiriye he kesetik serkeftin bedesne kısmına belaku lig maratonek gavaku lige de qadini u tedbi şampiyon anga tkariş kora beji erewala astıştakim ve azbum ve serkeftim kariş kora beji de به 5 ماچا، 6 ماچا، 7 ماچا، به 10 ماچا تکست نکاره در فوتبال دبیشتی بیشه بلا چما هفته اولی ماچا تهبه. از ویش کردن دکم. از وی جترگرتنا یک و همو فوتبالیستا کرده. یا هو توپ داوت نه در دوره یکیده. یعنی یک توپ دهات و ها وقت آقای گند و توپ او ستوب تكر دابر خو وقت
خود نگرابی وقتی وی حربن و کس نوره ببستروی ده وره و یعنی قررتیه که وها و یاد دواشی گاوا توب دبو دبن نگه کتا بن نگه آسوریا کسی پریس نتکر وقت بو پریس کاره که حمالیه به کاره که بچوک به ev psikoloji futbolda psikolojik gel xeternak û rastî jî merif pir şerteze jî dike loma da şerteze xala duwa jî alî lîstike dîsa girêdayî vî karî dîsa di vî maçê de divêga her sê gola tê nîşan bidî em karin ser wane yekeyekû bisekinin her sê gol jî top yani Dalkurt êrîş dikir top ji bin kontrola Dalkurt derdiket dikete bin kontrola Asuriya yekî Dalkurtê ji nişka be hema di wir de di wê kesê de di wê kozikê de ew netkir pres netkir ahenga demek ki planekî Dalkurt ku gava di êrişê de be û top encam nede top tekeve nigê rakibê xwe stratejiya plana bergiriyê û presê tune ê ku tu vê nekî ava ew werin û ava bu gol ji kur hate kur yek du kes yani du kes kuşe Asûrî weke Dalkurt nefikrîne Asûriya hedê xwe zanibûye Asûriya ji Dalkurt re rêz girtiye yani Dalkurt kêmeke qerasê wê mala me xerake divê ku em hedê xwe de bilîzin yani ne weke em bêjin têmeke serdest wiha em ê herin Dalkurtê gêj bikin ji milê çepê de êrîş bikin niha tu bînî niha heft lîstikvan di lîstikvan di navbera wan de gol dabêje heft kes zanî çima heft kes di ciyê xwe de kesekî bela ku pres netkir êdî bi paş ve baz didan dibûne heft kes di bernameyê me berê de te pesnê bergiriyê dida te digo bergiriyekî baş dikin vê evkê de yani li vir çi şaşîtî çi bû di vê maçê de yani vir de jî yani ya balkêş di navbera neh de xade yani sê gola ser yani panîkek çêbû çi bû di Dalkurtê ne panîkek ne tiştek ew di nava neh deqe de ew tişt case ve hevha loma bû lê ew pisate di cî de yani di vê maçê de qusur ne qusurên lîstikvanê bergir bûn ne defansê bûn qusur stratejiya defansîv ya Dalkurtê tune ye qusur dûr de ye vega tu jî baş dizanî ez jî baş dizanim gava hakem fîka xwe dike top ya bi rakibê te re ya bi te re ye ê ku top bi rakibê te re be gerek ew yazde kes berpisyariya her yazde kesî wê topê ji rakîb bistînin ê ku te re be jî tu lîska xwe dilîzî ê vêga gava top kete nigê rakibê te ra dest bergiriyê nekî ê êrîşker ê qada nabîn wê tenê bi serê xwe ew ên bergirî wê çi bikin baş fermo yani ew sê kesê bergirîkêr bi taybet galetiyek jî nekirin ew kesên ku qada nabîn û êrîşê de berpisyara xwe bergiriyê pêk nayînin nehatin loma Dalkurtê çû tu ji bo lîstikvana çi dibêjî yani pozisyonên wan li gor ciyê ku dilîzin yani şaşîtî hene yani tu divana de tişkî dibînî yani te lîstikvana analîz kiriye belê çawa ev Aleksovic çi numarası siyah erê Aleksimovskî bi eslê Makedoniyê hel li Swêd mezin biye em jî ji mehla min çi ye ji tîma kurê min çi ye yani weke êrişgerê milê çepê dilîst
Li çi dilê ist? Kabêj. Careke çi kir? Bawer bike, maç dest pê kir, heya dawî ev kes weke ku lîstikê de tune be. Tê tesîreke wî ser lîstikê tune bû. Dilê min de kul bû ku ez ê bêjim, min di nivîsa xwe yî do êvarê ku min nivîsand wê sibê di Kurdistan 24 de bi Tirkî wê derê, di wir de min ev nenivîsand lo min dilim de kul bû. Çi dikir? û têkiliya wî ev 16 numara Rasa Rahmanî têkiliya wan çawa hatiye formüle kirin? Çi rol dane wan? Ev qet nekir. Erê em zanin Rasa Rahmanî diçe korlera tavêje. Rasa Rahmanî xwedê negirabî li topê baş dike û carna wiha em jê re bê diagonal yani wiha çeperast tişta topa tavêje. Ji bilî wê çi dike? Nekirşe. Lê van girîktir. Mesela ev numara 11 Bextiyar, numara 9 Ferhan, numara 8 Viktor, têkiliya navber hewan nekirşe. Yani wê kî pêşî topê bigire evê dinê wê kurve baz de wê kî ji heremê veke wê dûre çawa bi hev re wiha ji herem xwe biqevizînin her heremekî dinê ev nevekî. Yani di vê maçê de ji alî qadan navîn ji alî êrişê ve Dalkurd weke tîmeke sikakê wiha futboleke ne pîlan kirî ne organize kirî wiha ji nişka be û ji xwezayî lîst. Ev meriv gela vî tiştî dibîne rastî hêvî însan dişkê ez tirsiyam mesela. Lê pirseke dinê heye. Ya beriya vê 6 maça ev tîm di van kada de honan dîbû. Çima wiha weke werîsek ku biqete û herkes hevsarê xwe berde û azadiya xwe îlan bike. Yani futbol ne tiştekî wiha kes navka azade. Futbolê de wazife hene. Wazife gerek herkes girêdayî pîlan be û herkes di nava vî pîlanê de rola haye. Yani Messi jî yekî ne azade, Ronaldo jî yekî ne azade. Ew azadî tune ye. Kurda azadî wazifa xwe baş bike. Ji bo başkirina wazîfê te azadî. Di nikarî wazîfeke dinê hildî ser milê xwe. Tiştekî wiha naye qebûl kirin. Lê Dalkurdê mixabin ev bêserûberî hebû û lo ma jî Dalkurd têk çû. Yani hin maçekî em pir nehqî jî maçeke. Em vê maçeke ku em vê maça analîz dikin. Em vê maça analîz dikin rast e. Min yani ez pir cara dibêjim tu nelgel minî ez dibêjim dewra dudiya pir dibetilin dikevin. Kondisyona wan kêm dibe. Bi mêzekir pir golê xwe xwarina jî dewra dudiya de dikin. Tabii em ê rojên pêş de mêzekin bi rastî jî were yan ne were? Ne ez ê tiştekî dinê bêjim bu arada. Tüm dayın dibêjî. Mesela ne mesela kondisyona? Kondisyona Dalkurdê heye. Mesele karaktere. Yani ne serhildêrin yani ne isyankarın mesele ew e. Ku gava goleke du welat kirin kutum şikestî dibin. Ku xwedî karakter bin ku serhildêr bin wey. Ez ê dibin vê de nemînim vî tiştî hev re bêjin ev ji girêdayî çi ye zanî? Ev ji girêdayî mebesta ye armanca. Kifşek ku armanca Dalkurd ne hev qesela. Kek alî em Dalkurdê bihêlin dixwazî derbasî Kurdistanê bin. Tamam. Tu dizanî lîg li wir dawî bûn Amedspor diçe kongrê. Di vê naberê de gelek şûrovetên hinek tiştê heye bejê tune yani kes tişkî teklîf li te kiriye çi ye? Dî bibî rêveberê Amedsporê tiştê war
دپرسن گلو تیه ببیان نبید بیجن گلک شیروین وسا هنه تکلیف مکلیف کاتیه مقابل والله بني واقف بسلك وها ما مستعلي حمو على جرين آمد سبوري تخوازهم ببن ريبابري آمد سبوري قال له ما تكليفك شيء وساعتي اشترى كالي يعني ev hestên alîgiraya hestê wan serserên serçavê min lê mixabil ne kes teklîfek mikiriye ne kes numre tişêvire نخوا على جرين تخوازن تببي اكتيف ضد آمد سبوري وك ريبابري كي كاربكي يعني yani ne weke rêvebir lê yani qaweta min û rêvebiriyê وك شاورمنت شوا تخوازن yani ez dixwazim bi Amed Sporê bi şeklekî profesyonelî bixebtim ne wiha rêvebirî يعني تكليفك ور اشتر ولا تي قبول بكي يعني تبي اللي قول شرط يعني البس شرط تجي هنا يعني او كي تجي هنا Zeki hoş bugün yani helbet şartları. واخويا علي جرين آمد سبوري يروقي شاطنا فر و تماشا دكن شخوا بري دروجا مشتركو لچارپل ميديا مزك علي فكري شق گوداري بك براستي از تبرت شتاد بتركت ميداي حمية جيت بسركتي حموجي راس تركت براستي تقول تاني دال كردو آمد سبور من گوداري ناكم لو ما جيت بي لو ما جيت بي اوجي تقوداري بكن تكليفك ورشتر بكن يعني امبنر كاوي شابه باشا كيك علي كامبنر دروج بيشتا تشكي ورني النظام ويشاغي وان سبور هبو مقوى عمل سروان سبور ينكي باخفو اللي وان سبور مخابن برزو جي بلاي اوف دركت دماغن خوي عول لبر تيما كان نجات باراستين تركا وامور دناسن ساكاريا سبور هردو ماتشي خوشي وان داكر حتى من زيدنا دي عمل ميديا سوسيال دا مديتن دبين الماتشا ساكاري يريشي لستقبانا ما ريفابرين وان سبوري ناقرتنا صحي آلي جرين ساكاريا بركتنا صحي جبو وانا تيش بيجي يعني وانا نظام ازدا آقاية متن اللي چما زو جي بلاي اوف كات انك رخنات هاتبون كو دوتن شخوا وان سبور به چند ششحات ماچن داوی قد غول نداوید تشت بيجي Tekemedi pega henik prensipin futbolu de luan prensiba kodi dernek gibi teknik istek mesela bu de turnuvaya kede bu tfazi ve turnuvaya kazanç biki ji erişa tabetir dede bu belgiliyata sağ belgiliyata korkbe ve belgili eriş nabe bu belgiliyata berdi berdan be nabe ve verin uha تشك بزبكين وتمشينا مالته دسبيك السيزون حياة بيجا قبا بجاد هات سروان سبوري مش تجوجو على بالا خو بنا برجليا فوا او اصلا جه برجليه çareser بكين وقدرين نكرين دو وقتك و دنيلي سامني يكن ده يبدر حكي وان سبوري قبا ملسان وبال بدانا سربي شuna Eyüp Spor'da ve Van Spor kulübüne şampiyon ve ne mana UEFA. Katla UEFA cidisa. Ve Türkiye yani ama ne kadar Türkiye burası galibiyet dünyayı herkes böyle fadında erişi. Bu erişi ama kurt ve tamam. Ama herkes bir beraber ama herkesi perişan keşfezet. Edi ev nevha yani haya صالح حفتي يعني شيستي حفتي حشتي نوتي جي افراستو اللي دسبيكا ميلينيوم ده اذ بوغري كما بوغري صاني ايدي فوتبوليست جالك اتلتيك يعني تشالما كتابي جيبي ديسات كبه بيشاده تشالما كتابي ديسات كبه بيشاده يعني برجري قرب بيش فكر برجري كو بيش فكر ديجي برجري قرب بيش فكر قرب بيش ya Ahmet Spor işi. Ya mekut bakayım. İşte gavam di bergiri
قال لك آلي جرجي دي بقى تاني أم بحثا دفانسيتك ياهو قبع أم بي برجري أم بحثا استراتيجيا تيمي خطك برجريا تيمي هي حمو yazda kes jüve bergiriye berpsiyarım çünkü top tümü daim net binlige bede yani futbol şeki havka adile ku tola ke taveji ki hakem te tope de devi te nive saaji de ade rakibete top iştara evet evan spor وان سبور مخابن وان داكر وويد ليغا سيام ده صالبه د گروبا سپیده بباره نسا دورده و تیب کوشه باشه تیمن کرده اون براستی وکیدن زیده تونن ام آنال سری بیبن ام البندا کنگره آمد سپوری بن براستی آلیگرین آمد سپوری رو حجومی میکرنه تدبی قیل تروبیره کی سکنینه و حمو بهدور تظاهرات دکن که علی ببره ببره آمد سپوری شروعین وسطی برای لورنانسیم برای هر دور بیشن نوسه باشه امورن وچای بچکجی بحثا لیگن اوروبا بکن هرچی قسمه گل ورجی لیگ بداوی دبن هفتیا پیشمه ماچن داوی نتن لیستن لإيطاليا ام زان بري سه چهار هفته بري انتر شامپيوناتي خو اعلان کرد لإنجلستان مانچستر سيتي شامپيوناتي خو اعلان کرد لألمانيا شخو دسپیک ده مگوتبو منی وی شامپيون به ورشي قداندن براستی هیجان کلجان لإسبانيا پر هي او لفرنسا وقت لیگن قراصه اوروبا هم مختلف بشن لور هیجان پر هي لإسبانيا خويا و حيات دقا داويجي ام البنده بن كو کی به شامپيون نا اوانتاج هری مزن دسته اتلتيكو ده اتلتيكو مادريد مقابل برشلونه و هفته وقت بيجن چد بيجن خولي اخوا چد بيجن نظام كردي گوتنك صحيحتنك علي لساعه اخواتك شو دبج ليغي برداشت هذا بيجن ماد نابرا ريال مدريد و اتلتيكو مدريد دو باجارن دو تيمن باجار مدريد خوازم لپوان اوان نزدیکن چوه نابرا وان ده براستی دو پوان هي اتلتيكو 83 ريال مدريد 81 هر دو جی ماچه خو خزنش کربون براستی ناویچی اتلتیکو لسعه خو 1-0 وندا کربو 10 دقیقه داوی بزوره بجی دو غلاوت و ماچه خزنش کر یعنی دکت خطریه کی مزن ایجا ام هفتیا پیشیامه مهم از لوی بنیرن ريال مدريد و فيلا ريال رابليزه فيلا ريال كو و هفتیا پیشیامه اوجی پشتی ماچه و درکه فینالا لیگا اوروبا ام بری مانچستر یونایتد و والادولید جی اتلتیکو مدرید میواند که کو والادولید جکومه دکه و دبی محقق 3 پوان جر لازمه جبو لالیگا دبیمینه لور شانس اتلتیکو مدرید براستی پر زحمته ريال مدريد بقدر خويا خرد دركه هم بري ريال مدريد دركه نركه نظام جبر وي هرا فينالي اجا تو تشد بيجي يعني كيك علي والله ماتش ارسنال وفيا ريال تماشكر بس حيراني الاستقرار دنجيتا كيمتي كالا تدوري ميكروفوني نقول ماتش ارسنال و فيا ريال تماشكر از حيراني ليستكا فيلا ريال لوما ايكو سريوت بلاده ريال مدريد نه اتلتيكو راست اللي مقول يا بشتي في ماتش بينش روشوره فينالا اوكي هي حتى 4 روشوره باورم يعني بينش روجا استامنزان فينالا ليغا اوروبا هي كو فيلا ريال وبليزا بمانشستر يونايتد ادم يعني تدبي وقدرها خورت درخه في الماتش يعني ودرخه نحن ريال مدريد
لهمبر ريال مدريد لازم يعني مشي اسبتر كتب بتشك إدعاء كو حياة دقة داويجي بسكنة دياغو سيميوني دقة داوي ده هرتم وين داتك كام بنر وام هاتن دقة داوي وام بسكن كاتشوا وكذا فرنسا براستي اوجي هما عيني كلاجان دوامتك نابرا ليل او باريس ده ليل بحفته لساخ بوان وين داكر باريس خزرشكر نابرا وان ده بوان كيما اوجي د هفته پیشمه د ماچا داوید دیار به کاوی چاوه جبو فرانسا تشکی بيجي هي اتبين باريس يعني باريس كاراتي به شامبيون تبيجي يعني امي بنرم اري يعني ليجن اوروبا جي ورا يا براسي بشتي في هفته قدا يدي هي جانا كلا جانا شامبيون اوروبا دسبت كان نظام و کلاجان هفت تو نبه امیجی نزانن آلیگر و د ستادیو تو ما ده هفن تو نبن بارناکم هفن و بوی هاوی وره لیستن امی کوپا اوروپایی جی بوی هاوی تماشا بکن و تیکه و دیروکا کوپا اوروپایی جبر پاندمیه کوپا کی بدنگ یعنی و وره لیستن بار بیش صالح طلاق bu iyi saldırısı. Evet. Avrupa brasti gol çeker ji ev derketin despek de yaptın evun. Muhabneran le İngilistan'ı Harry Kane o Muhammed Salah bistu da gol evanane. Kam maça David ve çıkın. Le İspanya'ya her çıkas despek de Messi tine bu. Pişkireki müzede bun derket si golü ev edil peşe. İtalya'ya Ronaldo bistunde gola vetin yani Ronaldo Messi disa isal khodisa nişandan le Almanya'ya makine ki gole heye ku her sal gele gola davi isalji gişt rekora ev listikvane meşhur Almani Gerd Müller tebiratı nefse kek ali az küçük bun brasi navi dibist le Salih hafte her deri cihane herkes samad go Müller rekoravi egale kir hin ma çekmeye belki gol balje haftaya peşeme rekoriji bişkine yani tu mümkün yani. Lewandowski yani golçiye ki komple yani seri taveje, lige çepe taveje, lige rastı taveje, piştakı taveje yani brastici jbo golü San بخيج بوولي عتدي. أري. ما قوم بحثا راهينرك بكن راهينر مانشستر سيتي كو براستي جدما نوتي ده وقت لاستقبال برشلونة تبيرا من دفاس ليست 10 سال زيادة لبرشلونة ليست بيب جوارديولا زيادة يعني نلبر شافو لاستقبالك خوش باش يعني باستقرار اوكي bu ye defansı bu. Pışra şu İtalya'ya list, pışra şu İtalya'ya derbasi velatin Araba bun. Le brasti demahat Barcelona'ya sala 2007 de tima jer a Barcelona'da Barcelona kir şampiyon pışra derbasi tima A'ya bu. Lu 3 sal sonra du Barcelona şampiyon ke sala çaraji Barcelona bu diyem. Piştivi devje berda çu la Almanya'ya u prasti Alman var zu timin xod radesti rahiner edin zede nakınç bela ku evartın dibêjin rahinere me iheri başın. Çu Almanya'ya 3 sala jî Alman Liga tima Alman Bayern Münih şampiyon ke. Şuraya 5 sal jî Pep Guardiola le İngiltere li serê Manchester City'ye di nav 5 sala de 3 şampiyonetik dest xist. Niha jî heftiya pêşiya me jî kek Elî wê ew bilîzin. Wê finala Liga Şampiyonan bilîzin.
Pep Guardiola نها باورم راهنری هری سرکرتی جهان زانین سرکرتناوی هر کس تعجبینه و باورم هما هر کس جی حظ که يعني كاريراوي او كاوي اغا از دخوازم تجي بكي بحث بكي تجي حيرانه كي بيب جوارديولا تجي بحث بكي ديسا ديسا مانشستر سيتي شامبيون كان تجي بحثاوي بكي لغور تا يعني بيب جوارديولا يكي شوية فلسفاوي وان سركتنين بي يعني ده 1080 galiba bu rahilerin Barcelona'ya من حياة ورجة عمري خده ليستكوها بونان بي قد تماشى نكتبه أزيل خم كبرم حياة صالحي لإسبانيا تيماكو أزعاد قريبهم سكري بيبون أتلتيكو بيلباو من جزارو كاتيا خده حياة 1008 من أتلتيكو بيلباو بحراس لبشتي 1008 أو ليستكتركت أزبوما حيراني جوارديولا لبعض من إيرو دنابا راهنة رابع إيكو بيليستكي لقوري حالين دو حالين توبي يعني وقت تزاني قبا ماش دسبلتك توب دو حالة فديات يا براكبة ترى يا بترى هر دو حال دو organizasyona dufazım gerekti de organizasyona bu van her du kara bekliyor. De servet dünyaya kes Guardiola ve van her du organizasyona serkefti ne organizetke o neji yekitiya wana ama binne bir afwa tima Barcelona çava dinavat 3 saniyede ve topu rakibi xwed standı. 3 saniye. O الحياة وانجيش تكرنشي توبي ندان. يعني خد الليستيكا كدومينانتة دبي ليستيكا منه بالليستيكا الدستلاتار يا من هي وإذا في الدستلاتار يا أخوة حمو تدبير الرقيب خب بطال بكم وإذا بعدش لو ما جي الاستقلال فرد بيجي دماغه ده قبل ماش تسبيكر از توپی جبر قالا من حیا خبر قالا راقب من ازی ببم ده نابا صحايا جزای یا راقب تون آزاد افتی چه معنی؟ افتی به معنی کو جبر قالا بارسلونا یا جبر قالا بایر مونیخ یا جبر قالا بیگا مانچستر سیتی جباب کسی کو لگورا مجیه خواه لگورا کسی خواه فوتبال بلیسه نه ده انترمانه به پپ وان چخواست به ویبتی ریزن حیاوه توپی بینن نوات جزا صحات جزای نوات صحات جزای دبیجه ها مادام کی ون هنرمندن ون صنعتچینه ون فوتبولیستن مظنن ده ایجه ایدا ون آزاد ده هده هنره و نشان يعني يكي وها استري حياة بني ليستكاوي ده بن باندوراوي ده بن كنترولاوي ده لو ما برم برحتي كاربيجة ليستكا برشلونة يا 2008 حياة 2012 يا ليستكا بايرن ميونخ 2013 حياة حدا وبشتي يا حدا حياة بيجا يا مانشستر سيتي ليستكا هب جوارديولا يعني غريب بين ليستكا بيكتينه انا قد بيجم يا ما او فوتبوليست مرة بنجي امي
بوام وحاب نليستن نعرف رخنا که پرپوچه نراسته بلاکو گواردیولا سر لیستیکت فکره سر استراتژیا سر تاکتیکا سر مدلا و سر تیپ پاسا جالی برگریه به جالی ایریشه به tüm مداین فکره و راستیجی gelek çareseriye aferiner dibin. Mesela İsal kış bu Pırtıfast be şampiyonu Liga şampiyon. Binne bir akve maçın bu Paris Realist. Seri haya bini stratejide parastı ne list. Ne erişker bu. Merak mutfaz bebe garanti bike. O bu bir şekilde de her du maça deci Paris tek bir. Efte çi mani? Efte ve mani bu. Ser her du şekilde ser ve dünyayı terrahine je Pep Guardiola ne sportre ne hünermen. Evet. براستی د لیگن نتوانده چل بارسلونا به چل منی به چل منچستر سیتی به گلک سرکفتی بو و حتی نهاد د لیگن ناو نتوی انشاء لیگا شامپیونان او کده زیدن سرکفتی به خیالا گواردیولا او کو به جاره به کوپای قزنش بکن 29 می و کوپا فینالا لیگا شامپیونان لی استانبول باتانا دیستن لجبر پاندمیه UEFA و ماچه گرت پورتویا باجار پورتکیزه و ماچ لور ورر لیستن که همه بچار چاوان بیجن همه البندا و فیناله بن فیناله که خوش بوی هر چقاس دو تیمین انگلیز هم بجی هر دو تیم جی تیمین قراسه اوروپانه جهانه نه و ماچه هی گلک خوش به الله شکر لرم جبو به فیناله جبو به فیناله استفازم هرش ما از جی فکرته پرسم که جبو به فیناله تشد بیش جبو به فیناله از تشتکی سرکه بیشم de bahsa Pep Guardiola da rastî jî nehat bîran bû lêga weke ku dizanin futbol sê hereme qada parastinê qada navîn û qada êrîşî weke ku dizanin ji alî kevneşopiya futbolê weke klasîkekî lîstikvanê parastinê disekirin lîstikvanê qada navîn disekirin êrîşî disekirin herkes توپی تابعه بر مفکی وان لی بارسلونا دی بایر مونیخ و دی منچستر سیتی ده گواردیولا وان هر سه هرما اعتبار ناکه لگوری بارسلونا لگوری پپ گواردیولا لیستیک de دل هرما ده لیستین یک جوره یک جیره yani یک گاوا توپ که نگه راکیب ام همو لجیرن همو برگری کردن و گاوا که توپ کده پیمه ام همو اندامن ایریشه. مثلا پاریس به سه هرم لیست لوما استراتژی کی برگری پشتاوی بر لی وگا توهل اوجی ده هرم لیزه لیستیکا توهل yani ya Chelsea veke ya Guardiola yani veke ya Manchester City ne honan diye loma favoriye min Manchester City'ye u Pep Guardiola. اره براستی ام جیلبندا و فیناله ببن کک علی بوی هاوی ام هاتن داویا برنامه خواه از مزه دکم آلیگرین آمد سپور ناسکرین مساج سر هدو مساج دشینن Kam یک دو ادبم تب گروب آوانی مدیا سوسیال سردان آوان بکه
کامزەکە دەشتە بەرنادن دخوازن تبی بەشێک ji rêveberiya Amedsporê. Baş e Kana vega azê li vir yani çi bence tekî bidin. Ez her teklîfê re vekirîme. Rêveberî xariç bela ku qeweta min derfetê min û rêveberîtiya Amedsporê ya jiya Dalkurtê nîne. Ez nexwedî wan derfet name ku ez herim rêveberîtiyê bikim. Lê bi şiklekî profesyonelî ez amade me bi Amedsporê re jî û Dalkurtê re jî kar bikim. û ez ê vî karî jî gedek şanaz yani em ku hinek şiklên kara de li hev bikin. Valla nizam yani mekasata yani rêveberî yani aliyê teknîkî tu dixwazî yani wan tişta Keko yani şartê min ê aboriyê dest nade ku ez herim amatorî ha ya ew e yani mesela profesyonelîtî ew e. Ku tu bibî rêvebir karekî amatorî ne karekî profesyonelî. rast. Baş e yani hêvî dikim alîgir bandora wan li ser tabii ana tişkîtime kongre nû kongre wê çêbe rêveberiya nû wê were. Ew ê planekî çêkim ew ê mêzekên kaçawa bikin ez hêvî dikim bi te re jî têkilî deynim. Wek min got heftiya çûyî mişter got li çarpel medyayê mêzeke Elî Fikrî Işık godarî bike. Heta niha tişt te gotiye derketiye holê. Tiştê tekî rast derketire ji bilî Atletico Madrid xuya ew ê jî derê elan binerin. Şansê herî bilind ew e. Baş e heftiya pêşiya me vê maçê heye ez ê bi kêfxweşî li wê maçê bizekim. Liga evkê navî çi ye? La Liga ya İspanya'ya 22 Mey'e saat haftaya Avrupa yani ve were listim. Em zekin kal wurjî çilbe. Pişre em hêdî li benda şampiyonetiya Avrupa'ya bisekinin û em Dalkurtê bişopînin. Ji bela ku mijarê me tenê ew dimînin vê havînê vê piştî heftiya çûyî. Ew jî heye Liga Şampiyona jî heye. Baş e gotinekî dawiyê te eger xwazî bêjî? Baş. Şev baş. Tomaşevan hêja. Îro jê hatin dawiya bernamaya xwe heya heftiyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş.